Fe aso Yesu bakulidana no iboho ni mga buli kira era trani Yahudi. Ahohu ami badai so ayah ya ahohu kita sama tisa tabu takawang rasi so ayah banomoni Yahobu ira ama ira ina sifat alifuse bakajo ayat Yesu Keriso. Omuso dededa batasuno denia berba masinia bakuda iodrasi drao iodrasi gidrauke iodrasi tafifu ibe ikhu da mamadefu iodrasi ita ibe ikhu da vanutuna ai fadao ira ama ira ina ibe ikhu da wa auri mauso moroi baba amate govejo mana ginatu he ba ginatu wa abu dede bahib bawa umusok dulu Yesu Keriso iodrasi ita iodrasi da'u ba iodrasi kita uke ira ama ira ina sifat alifuse bakajo aita Yesu Keriso babu paso ke dama ke adre bakaba duria sumuso tude ni faema ba gereja Katolik basa gere ulidano ta ila so bakaba da'u tra'alawe sofuke baso kiri ta alave sino mate berbuh. Nata ila mege ta alave baka babu baso ta no 20 fakhi farah mufuh ta alave luduh lu hadui faduh bahija berwiaso Yesu iodrasi Yesu batatu no dehu bukhni ira ama ira ina basifat alifuse bakajo ayat Yesu Keriso data tengeni bata faigi bapa nua Yahudi ira alavi sofuh da le tola me ia bahaba no molo valangi mama ia mamalua halu velo valangi berme na sokera buh ra alavi sokera buh baba ara baba nuno luvalai tauna ira bahija ira ama ira ina ma kho adregoi ifa de hudra ala vida ibe wa ma de hu babu khu I genadra alawe si 20 fakhi adra bagamate te kita ira ama ira ina sifat alifuse bakajo ayat Yesu Keriso ta ila goi nono Yairus teorifi berbamate iodrasi Yesu ibe eva auri boimie bermisi moro ia ira ama ira ina famate sahule bapa nua Yahudi no famate si tenga si tokolo le to le ira ama ira ina hana ho bapa nua Yahudi fefu mana de jalua adre so ber ba da jalua berme ulau da baso ke jalua ke hefe ke drala binomige berhore asese drani Yahudi ha berhore masih segiko daya itaira amaira ina bapa nua le fuh na le hore famate sabhule si maneni alami si kena nono alavi adre ono Yairus iluhania ono alavi da lifahu lo falai si mane famate ba sabhule bapa nua Yahudi moguna ta renusi ita ira ama ira ina ya ita samati ke Yesu Keriso ya ita Katolik sino obulo basi samudrongo kita rumali andre irenua aku adre ube ikhda ya da hada baba orida adre no simane tra alawi sofuh ta'alu Yesu ta'odrasi Yesu fa'afaduhu dud tabak baya nuha Yesu
baba abu de. Si mana gei jatua nono alawe si mate. Yodrasi Yesu fade he Yesu nono gu baba he. Bayo he banomonia. Ada ya ita ira ama ira ina sifat alifusa bahu coa ita Yesu Keriso. Fe aso Yesu bagulidana no ibo honi mangabuli kira era trani Yahudi. Ting ha berhor sae berhor ada mate ni ha berhor so. Bahija fe aso ba Yesu Keriso baba urida baba uriku baba urimo. Ibe ke dapat nutuna. Ibe ke wa uri. Ibe gi gua auri. Ya. Ba ibe ko dapat made fe. Hada ni adra Yesu baba auri da samosa. Famaduhu ya iya baba auri da. Bongi ba ma. Hani hame gi baba ya so chino mi bairo baba auri ku. Ira alame so fe tau imanea. Ya o. Hadia ke baba auri da adre. Seru ma Asese tak sedra harajaki. Asese tak sedra wa auri siseki. Fama dehe. Mata nak berniana. Hadino soba duduk dah bang wa. Sawa gelu ama. Sawa gelu Yesu. No tola fa dehe behe. No drasi no moku. Ada ira ama ira ina. Ma ke adre datang drasi Yesu. Tengah watu leda bahija wano niaside ide ita ba horeda tau rasi Yesu bata falukai iya fadhedra o Yesu ya o baba sabele bele bahija nano dani orifi ta simane ono yairus ba manutuna ita basok kedapa auri silo itu berame fa so Yesu bagulidano ibo honi mangabuli tenga burung avale hora saya tapi hija ibe ekhoda va me fa atula I holi ita bayo rifi ita ya doji ita ira ama ira ina sifat alifusa baka jo ita Yesu Keriso ya doji ita mangabuli makuanre tafaduhu bahwa Yesu Keriso yo rifi dao ge ibe kada wanatuna bai be kada wa auri silo aitu. Ya fau kada joaya ma fefu bai fau ita. Amen.